challenges in the sector. Mr. Speaker, failure to do this as others did and left a debt of 32 billion for this government to pay. Failure to do this would have meant borrowing billions in borrowed funds. Mr. Speaker, this unplanned expenditure would have taken us right back to the very devastating economic problem we have only recently begun to escape. So, Mr. Speaker, while fully understanding the concerns and protests of our farmers, I can firmly assure them that the reforms announced by government will see a total transformation of the cocoa sector. And it will guarantee them a fair and transparent price that enables them to meet the cost of producing the commodity and making decent margins. Mr. Speaker, the difference between economic hardship and avoiding the same is the exercise of sound economic judgment. And I'm determined to take decisions that ensure our collective well-being and avoid the suffering of all our citizens. Enuachi and Ghana man penny H3 make I say, as I show my Ghana, a buying and counter both so the about to the H3 or may you yen first quarter. Any third quarter, no, I won't film him, you know, near do no more. Or my Ghana may be no babble 1 million. Naturally say, or pay pa ba or money nada at me and your Juma or many man, which there's a banny boy, my dame. My mebunu P, every muhium and your Juma ya or man, your queer mopam. No Chilemusa make us any pababro. A ya impem a hand crown near you 950,000 or money nada. A Johnny a com and ya, which their palm make us say, must tell my dam. Senora Ghana man penny, John Dramani Muhammad Yanko Port and Badum Ghana Padia, Kasadi she winning and a computer quantum at watching a woman. And according to the Ghana Statistical Services, over 1 million Ghanaians have found employment between quarter 1 and quarter 3 of 2025. Mr. Speaker, and 950,000 Ghanaians have escaped multi-dimensional poverty over the same period. Mr. Speaker, I'm pleased to report that our external position has strengthened significantly. By December 2025, our current account recorded a surplus of 9.1 billion, representing 8.1% of our GDP. This is a remarkable increase from 1.5 billion or 1.8% of GDP in 2024. These achievements have been driven by robust gold, cocoa, and non-traditional exports. And watching and a Ghana man penny, Nancy Musain. Abandoned the German echo fat to as I to net it or my Ghana this year pa if it's to none watch ship. Just so to Musa Cobrani, Atria, we see it to COVID-19, could the Wober say we are some and sending a come on my Ghana. In California home for 12 pewa HAD or may Magana for Kumuchayen. And watching COVID-19 yachemko, Nagana for Atria Hoto. O man penny John Dram many Mahamabano Bechem, Menagana for Washington Econ Kaipa. We abolished nuisance taxes that were levied on Ghanaians between 2017 and 2024. These included the e-levy, the betting tax, the emission tax, the COVID levy, and so forth. Mr. Speaker, we have reformed VAT comprehensively. One, by abolishing the 1% COVID-19 levy, decoupling Get Fund and NHIL from VAT, reducing the effective VAT rate from 21.9% to 20%, raising the VAT threshold to 750,000 Ghana cedis to exclude petty businesses, and extending zero rating on textiles DLFM up to 2028. 106.9. And what Ghana man penny as not one and come out to you and which man. Young fan to or my Ghana Tiasaman anymore say. Na by ye, I can know my Ghana. Yes, it no. None anymore guase, or we are see a man say jasso, and you were dollars no. Or till my Ghana city network from a papa no soon left and right at Nano Subunu come say Jane. Not just a $1 on a Ghana mem where call by 17 Ghana cities. Hey, ya bray you. No, which I make a say the Yanko or buy ye, Elra Yanko Pong. $1 and I'm fan to a fiasse, said the Akane. O man peninda da bedi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebe ka kire Ghana for say wachi cedi ato wache dollars atu efiase na wanya ne sane mom o den hyehyɛ pa atwa sapa egu hɔ no ma meke se ni cedi na nya hoden a
Said the wapa $US na so mu no man. Nyame ayadom. Yesika sem asuraja na so brane. Exchange rate volatility has long been at the heart of hardship in Ghanaian households. We made currency stability a priority, and Mr. Speaker, we have delivered. DLFM Mr. Speaker, 106.9. Mr. Speaker, we did not arrest the dollar. We strengthened the CD to put up a good fight against the other currencies. Natural say din we cheshepo de gu akwan mu ehun sunsuanso ene ehuni ene a wuti ye eye Ghana man pani barema oboada John Dramani Mahama Yentoa kase bone so ne edasoa agina oman mu sensema na eye mampani John Dramani Mahama akanfo eye Ghana Police Service for ewo operations ahodo mo ye ewo man mu eno nam so ma mutimi kira kronfo mo wo man mu echie so mo bom homodin ye ba pa na sa modin boy enam so amamtimemfo ne so no atimi anya gidie san so no mahu se ahoban ba ho nsem ekoso ewo man mu no kasa ediafa year 2026 State of a Nation address and no course wo mrahebedwam eye ende day ojefo bosom ni de to so aduonu nso ewo mfimpimienu ni aduonu nsianim ana mampani John Dramani Mahama ebo Ghana Police Service for abaso soma ye adwumaden ediama oman Ghana no din semi editudwa efa ye police for announcement omdi betudwa ye Adjoa ojefo bosom ni de to so aduonu miensa amutimi eche ye ka jaken eye syndicate no omo friend say duku syndicate no nam so ama wudi ahodo ekoso wasantimantem ni atoye mantem no sese a police for atimi achewom san so ana ye krono boy no course no nam so ma Erica Mankwa eye gold boss CEO Sami Jemfi eye na so be mamutimi ekum no nini na no eye Ghana Police Service for ebo ho adwuma ye san so na wudi no course so efo shenkani edema Ashanti Regional Secretary edema eye Ghana National Association of Teachers so no eya ade a police for no ebo modin atimia ye hu adwuma na ade omukun shenkani ne krampo no omo sansu ewi ahyen na achesa police for ebo modin ase akronfo e wo man Ghana mu de ombetimi achewo. Mr. Speaker, let me take this moment to commend the IGP and his men for the recent major successes they are chalking in bringing dangerous criminals to justice. The trust of the Ghanaian people in their police service is rising again. And I urge you to keep up the standard. Mr. Speaker, Ghana's foreign policy remains a central instrument for advancing our national development, for safeguarding our sovereignty, and projecting our values on the global stage. And when Chino Mampani John Dramani Mahama ekasa no chemu say yetema oil refinery ne ya dia management for ne ba yomatimi aboa ama niema omadane dane niema ni maniema bibia ekoso ewo honom na wo hwe bredi kai ewo mfimpimienu ene eyedun watwini ma afede omo ankasa no etimi processi omukrudo oil. Mr. Speaker, I'm also pleased to announce to you that Tema Oil Refinery is back. The new management of the refinery has successfully completed extensive turnaround maintenance. And I'm pleased to inform this August House that for the first time since 2018, the refinery has commenced DLFM processing of crude oil into petroleum products again. So, Mr. Speaker, let me assure our countrymen and women that the energy sector reforms continue unabated. Ne krakra mu no mampani John Dramani Mahama editu dwa no chemu say ye ka na eda ban mu be $500 million US dollars no ometimi atwia amasese krampo de mo the interest e the account. Mr. Speaker, I'm pleased to announce that as of December 31st, 2025, government has fully repaid and restored the entire $500 million World Bank guarantee, including interest. This has reinstated the facility in full and reaffirmed Ghana's standing as a credible and reliable partner on the global stage. Mr. Speaker, I can also announce that we are paying for every gas we are consuming today. In addition, between January and December 2025, through carefully coordinated policy actions, the government settled all outstanding gas invoices that were owed to ENI and Vitol, amounting to approximately $500 million. Eni ya uti ye Ghana mampani John Dramani Mahama.
Yankwa so anyina mu e Ghana mampeni Adjoa Agyei Mahama efrise fena ba ene yedi na sabe ejabomofo nso na nanam ehugya so Ghana mampeni ne dua yi ensma do kotu dwa e4 my Ghana ye bobre efitiri mra obefo my Ghana benwa kese yetena so ne mprenu so no ensinsuan so aba no ehon komotwetwe na no Ghana mampeni esa to an kasa ye eboso e de kasa e de for my Ghana ye pomuden ensensem ho na ochiremu a ade aba kwa ye ne ya no yo mampeni beda beso no betese obi hu dodo no putupuru akopiam ayaresabia wanom koya empa obeda so ebi ni honti doctors ene nurse fo aka kire nipa ne se yemfa ne san kofi no nko wukwa Ghana mampeni kirim se no ane se namben ade we mpese obete ho asem biom na de enti a Ghana mampeni se odu dwa ekiremu a owura bi a wanya mfinhye na de no nkron ne den ade Adjoa Sammy sapapai waka nkyinagu ewa nkrabopure mantam ne nyina ne se hyen bi bo no ewa Kwame Nkrumah circle obo ne saa ne pe no de meka tente twifa so twane ye agyamfo obomode pagya no ebo na ne kopiem okolebu omo se mpani ho Rich Hospital mpani ho ene police eye hwan hospital mpani ho ema krachi wukua no mampani ye ne emana okasa ma se bedwam e de for my Ghana ye bobre ene babe ye kodu ewo mpuntum ene se de amamu ne kuro no ene wo kirem a eye ne ye pa se sansunsanso ye ba na obesre o my Ghana doctor fo na nurse fo sunne me bi so man mu bio mane ntibi okra empeni ho mane nya akwanside ema obi asabe putupru obehia pomuden da bi oba na fo mokra mfa ne to na monye ne nkwa o mampani a kirem a meke se ye obi a yefa ne se Ghana Medical Trust Fund baba no homoden ahyemu ma ema konanim se be ye beboa na nipa hodo mo akoma mu yade etumechi wono mu ku oto ebeboa pa na saa foto no atimi afọ mu nyina ho ka no mbeboa tretre eye tamale abanya de sabia kolebu ana afin so kofo no achi wa sentiment ebeboa pa se be ya enipa hodo mo wo akoma mu yade ekuma mu tentem ne nyina no oman betumi aboa no mapo mu den atimi akonka nem Ghana mampani ekiremu anhyehyɛ epiro de gwa komba beboa pa ya de sabia hodo abanada ni se ye wanwie no ababeboa ni nyina abo ho adwuma boa ma ya sabia hodo no watuma tetrem ma ya pomuden akonkan. Mr. Speaker, the Ministry of Health is expected to issue guidelines to eliminate the unacceptable no-bed syndrome. Patients facing medical emergencies must be received and given help, if even under makeshift conditions. You don't need to have a comfortable bed to save a patient. No patient must be turned away from any health facility they report to. Mr. Speaker, but in the meantime, government will expand capacity by implementing the Rich Hospital Phase 2 project to increase the number of beds at the Greater Accra Regional Hospital. We will also continue and complete the Police Hospital project and also continue and complete the La General Hospital. Mr. Speaker, in the Ashanti region, we will complete the Sewa Regional Hospital, we will complete the Aferi Military Hospital, and we will complete the Komfo-Anokye Teaching Hospital Maternity and Children's Block. Enuachi ene Ghana mampeni ekirema na ben baye no otranase hu se o my Ghana e ka pa adware ye no esene jato enti amaya so aye papa enti otranase ene mperform ka biewom ene aso ehwe o my Ghana ye sika sem so me kire finance ministry ena afin so o my Ghana esika krabia kubatan Bank of Ghana ekwa pound o motranase adwene ho se wonfa bibia ye fe ne se gold board emfamra eno ento sika akọ ne yema ho ban emfam Ghana sika sem enko nanim na boa pa mene Ghana sika sem anya ho de gye ne naso no sa gold board na dwuma wa mabọ ma Ghana no yemfa na se ma wo mpa no wa yade. By formalizing gold exports, we have reduced smuggling, we have increased recorded exports in the artisanal and small scale mining sector from 63.6 tons to 103 tons, and we've channeled DLFM, that foreign exchange into our economy. Mr. Speaker, when the cedi stabilizes, imported inflation falls, businesses can plan better, and household incomes improve. Mr. Speaker, as global uncertainty grows, it is necessary for us to reduce our country's exposure to external shocks, break the cycle of economic downturns, and safeguard our macroeconomic stability. Just last Wednesday, 25th February 2026, the Minister for Finance presented the Ghana Accelerated National Reserve Accumulation Policy to this House. Ne kwa kremo no ene Ghana mampeni ekiremu am
Yamfanto Ghana fo nyinanim say MPP abadada ebesom omai no. Emla onu free omai Ghana benwa so na omai Ghana ye inflation no. Na gina ha muchichemu aduonu miensa echiripo enum. Mechira 23.5% a na jese omai yi mu untumi ni dwa o chese sika sem no na yese bibia wo ho no. Tentenden adwadifu obre chese bibia nkwaye nanso oba ye ne. Nima bo so ati say hu obia ho atono. Make us a bibia de din madwadifo ebu fa so a sika ba Ghana fo botom no. In fact e mo de sa no manam. The heaviest burden we inherited was the very high inflation rate, which was silently eroding every household's purchasing power. It peaked at 54.1% at the end of 2022, and it declined to 23.5% by the end of 2024. Mr. Speaker, we treated this with urgency. DLFM. Through fiscal consolidation, currency stabilization, and disciplined monetary policy, inflation fell from 23.5% at the end of 2024 to 3.8%. Ani a woti ye aye Ghana mampeni John Dramani Mahama. Yentwa kasiabone so na dom kuma ba no dini Alexander Fenyomaken akasa chemu se mampani John Dramani Mahama ebetna konya no so mampani na afimu anie na emomo hu anamwantu obi omatu ade abo oman no kasa keke ana omo kasa ewo oman yimu no kasa ye efa ye 2026 State of Nation address mampani ede ba ye ana Fenyomaken edi tudwa na ochemu se kane abo ni na ye dedende amatememfo no krampo no omuntimi entobi sanso no chema mmebunu mpempem a chief of staff ema omulete kire omo se we omadi ni nyina so akwakoye ohaw ewo man Ghana mu Osha Senior Security Services recruitment ne so koso omode tribal net campaign no abeka ho a eno so no akwakoye ohaw we so omutimi tu ho na mo na emom kasa keke ana omode na dom kuma esanso edituja echiemu se uhwe koko akuafo no sane yate omo producer prices ne so a Greek minister Eric Opoku nso se nya de omo hu no ewo honom no na chese ha adwen wo sa aban no etimi bibi edefa ho galam se hu sensem ni na nya de omo etimi aka ho asem kasa keke ana omo kasa na ye beye so che beye se na ye de policy we yaba na emoma na moto so mutumi tu na etimi bu oman no nya de mutimi etu sa na morning nti na yedom kuma ne de omo hwe anim sa akontabu obetimi akoso nti niema oha oman Ghana ni na no eyade e wo se omanpani John Dramani Mahama etimi eso anu no tu anoman so ko ebetimi abo oman Ghana no nya iso de policies ahodo eba no oman Ghana enya so mfaso. Let me thank you for the opportunity and thank Mr. President for living up to this constitutional obligation. But Mr. Speaker, what the President failed to tell the people of Ghana is that 1 year in government, he's still acting with slogan, no action. Mr. Speaker, electricity tariffs have skyrocketed and Ghanaians cannot afford electricity. We have thousands of Ghanaian youths who are, Mr. Speaker, can they be quiet and listen? Because if they misconduct themselves, we'll do the same thing to their leader. Keep quiet. They can't take away my time. If you don't keep quiet and listen to me, your leader cannot speak. If you don't know, I'm telling you, Mr. Speaker, thousands of Ghanaian youth were dismissed through a letter by the Chief of Staff. It's part of the State of the Nation. Mr. Speaker, as we speak, there is a scandal looming. Security services recruitment. TribeNet, we know who brought that company to the ministry. Kama has a way. And we, the minority, will pursue the person and make sure there's full disclosure. Mr. Speaker, the cocoa farmers, they have reduced producer price and Eric Opoku cannot be found. They don't care about cocoa farmers and they are here telling us inflation. Enwachi anadom kuma ba no dini Alexander Fenyomaken edi tuja na ochemu se e wo se Dr. Baomia enya faso e wo gold for reserve policy a otiyenim. Mr. Speaker, the gold for reserve policy
what they have failed to tell Ghanaians is that the Bawumia that they attacked, Mr. Speaker, is the brainchild of this policy. Mr. Speaker, I would want to urge the government, give to Bawumia what belongs to Bawumia. Mr. Speaker, we are happy they are showing a picture, trying to embarrass the former finance minister. We've seen, but very soon, let me assure you that somebody, a senior appointee who is in charge of this tribe net, would go to jail. So the one behind TribeNet, the one who introduced TribeNet to the ministry, who is chopping money. Eni ya wuti ye eye dom kuma ba nudini eye Alexander Afenyomakin. Nenuechi ana eye dom kuma no ba nudini abedieche eye Patricia Agyei. Edi tuja na oche mu se okwa Ghana Joma honum nyina chese obia eniwo enyesa niema ni ho niema ne de ewo ho na emom sika nipa no ebenya edi ato niema no eno ana oni de bia ye mampani John Dramani Mahama ne na aban ebeka so mu chemu se eye ade o matete niema so na emom sika na atememfo ne benya o mu de beto niema no enya ade a omowo. Markets are empty. They are having the goods all right, but people can't buy. It's not because of anything, because the liquidity position is not the best. So that is the true state of our economy. We don't feel it in the pocket. So if you don't feel it in the pocket, what happens? Then it affects every sector of the economy. And that is what we are talking about. Eni ya wuti ye eye dom kuma ba nudini abedieche eye Patricia Agyei. Yentu akasiaba no so yemfi o my Ghana eye the state of the nation address so nanim ewo machebedwene fi anim fa nkyire mum ewo nkrabo parliament man kopie man ewo shaman Lebanon na meka sei adisha na so ayehye eno no ewo shaman mensinim ewo nkrabo parliament mum adisha ni DLFM sentwerefo akase kyirema ene mo brew enyasem kuma ene akromfo tachu amoa de biada wonem water meters na nipa bi tutu de kɔ droben a ensuo fam mekire omo pipe na ensuo fam mu no na nipa bi etwitwa tonton di ne sente ma omu nsuo nyina nda ebuku akwa ma de hye na ka wonem bɔ no enyasem kuma na de hye ekire ma omo water meters ahodo nipa bi wiawia ena omo droben a nipa bi twitwa kɔton no enye ne na ehye ase ene ebeye mfie kakra ntam ni eta akwaso pam womo eni mpenifo ahodo omo ka biewom ade ho kita ho ananso ne nyina nda no enye ade a wonom enya ho mu abiam na mena ne DLFM mani boni otonkra edi free tama edi mayen me wofa ase Benjamin na wuku ekopie mu ene ade hia wonom ewo ashaman Lebanon twetwen kono mu kire mi se bo mi nana ahamachi be ya ne o mensa kono 9 tem ebi asode akogye 9 opie wie ne wo kwa be hu na pipe no nso ne bade ne se ne sen na tugu sa se ei de na mi huni ei adai mashada na obatwu ti akwahwe no na je se ni water meter no kwan hirabasa obi de sen enu wa chinso droban pipe no koblane de sekan ya beto so watwa half ode kwa akoton adi ade kire mi say ama ohawa aba no enya semkuma kram ebinum kura kire mu a na omunim de kodie ntia no munsuo no enwuno pipe ne mma wanom susu se bia we de dada na eja Ghana waterfall na wanom atu nsuom omo ne kwahwe ya ye nyojugu baabai wanom water meters na omo de sen enu wa chinso droban ahodo nsuo no fa na kobrane ekwatwa akoton nti amenne wonem nsuo nyina da enwunu gu meka epa no enya semkuma adehye aka se kirem se enam sa kromfo yi wonem so sa omuto nti ama o matetere mu ayeden ahohiahia na wonem ekom titiru efa nsunsam ho adehye kirem meka se sikasam enkoye enu wachi nso enam akromfo taa mutata wonem nti ama ehu kura na aba wonem enam DLFM kasafide so ekirem am wonem besre wonem mensene krachi enu wachi assembly members enafi Ghana mampeni John Dramani Mahama ena ne kwakra mu no Ghana Water Company Limited omom ka biom omosra ho bambo womade ya meboa wonom na kwamfotachu am akwandom nam so wa shama Lebanon no ani enyan dodo me sorry trese me baba ye fast ntimi ko toilet mu na me ho su ogupa na me ka se ye fi okura na so no gusa na me pia me behwehwe ya ma ho su bia ntimi ko a me ko akoye sele na afede me ho so no wo soro no ma bubu mita no
into fiem ya boom sa obi ani o wa pie na makopedua na me di roba chichirduam na ma mia shem na ma zafa roba na chichirmu na me me ye ko enu an ba Josesian penin bi aba abehwa mama na so mahu penin bi abona mama enu azo mo si nu ha de no so sa na ye intina je say enya hanko anu a won so ka o fi bo ase me won sa bensi kan be ko kwa fi se da so ni yam mi jan so na ye mo so fo so ni na ye ayetimi ye sala no wo so ra na pan so na obe fa na odi akwa adware mu wo ba na wa huru so na odi aye sala wo be breakfast enu ana odi be ntimi ntiro ho hwe se ade so ni be kokwasa eye mi ya enti na ma ye sa no them still last year we change them carry from there and I did a back. Oh, okay. So I did we carry new one come but still they no carry the meter new one come yet. Oh, okay. They just do one some way for me. Okay. So meaning be something we always see they go on for a year. Oh yeah, this year even 3 days ago you see them we use the pipe the metal one. Yeah. The open then we can't still we change am found I'm sorry be ya homa je be 5 and be a pipe na nemba ntini me me first tomato pipe ntimi dem ato madwum ntimi o inside no woman the next door na babo me gate no mesu opi abonte no wo say pipe na confide abetwa na mesu okay ndo ontwa na me frɛ ketika no me frɛ me say me hu nya na me kantre no ba me frɛ na wan fa later no be frɛ me back na mesu anopa we me so do ko hwɛ ya abonte na pipe na say o ma betwa no so hu but okwadwuma wa take video or the best landlord or be friend landlord so nti the minimum found eni ya woti ye Ghana de sha wonom wo Nhyiraba Premantemu Ashaman Lebanon ena wote wonom akwesemi na mane boi ya money boni otonkra ede fritama esom yen me wo faase Benjamin nana awuku na de amane boi ebesom yen na yafu ya ni fankyere mu ewa Asante Mantenem na ehonom so ensam no bi efri honom enam na make say ene clean up exercise atodwa pa mama yensiesie adwumadie ewa nyina hini kurodua nimu a ne nyina da efa National Sanitation Day Ghana mampeni Adjoa Agyei Mahamadi abasa omayimu bosumi bia no ekwawi ameme na edikane moye homoden ne ensiesie mpotem no ene o my Ghana men's ne mantam nyina mu no ebi atodwa nyasem kuma na adwumade atodwa no assembly members ahodo ejese ne adwamu adwadifuo pii ena amanyukuo ma na adehye mo mpotem nyina kopie mu a enyina hini eho no maye kama pam no nimnyamfo Ibrahim Isaac ono ena ye municipal chief executive ede ma adehye mo wa atwemampo nua ode adesere ede ato adehye am wonom ewa nyina hini kodua nim so besere wo mada wonom nkambom no mo nyina nya baako na efia hodo a edore wonom no wonom entumi entu ase wo mpisua no esom wasanso ede adesere ede ato edwam adwadifo anim se obesere wonom ada womomodea se wombetumi adi edwam ni wompotem momodea na bre no bla no na watwi bia mpo anya we komode ayen siesie na ompotem no ehunde no enko nkan se be ya eye kanserefo entumi nsama wonom eno achenku wasa kiremu am obesere asamefo ne hyepe begu akwam abomode ahwe nipa bia da obebu mra so na omwa mane potem ahudedie nkoso no emra ne bedi pa se de se wasra ema ne se womode a emwa na wa wonim ne wanim mra so a bomode ayo potem fi no omache wa mra bedi wo no wa hwe anyina hini kodua no unkom ebi de oma ye ya me say ye ni aye ton ade wo pa ho no ye ni ama ye ni aye te baby a ye nta ade wo pa ho no ye ni abekra ye ni abedo na me che me bo say omo emra no wo bedi no matter how big their boss are when I also your mind emra no bedi my same environmental officer say ba say emra no obi andia an environmental officer na nya adwuma no anya DC na nya adwuma no aselo say my money to me want take obi on money ma obi a ma ho office on for obi an kokot the most say am for obi an kokot na nya DC na aye the environmental officer want to man ponwa ono na am for still anya dey now environmental office for DLFM 106.9 an environmental officer na nya adwuma no anya DC na nya adwuma no aselo say my money to me want take obi on money ma obi a ma ho office on for obi an kokot the most say am for obi an kokot na nya DC na aye the environmental officer want to man ponwa ono na am for still anya dey now environmental office for see oyoswa the mo fo no so mo otumi sam kasa dey agia no
Any a wuti or no and a ya this year. One watchma empunua mensenem, one abain enemy cinematre, the chief executive and a municipal chief executive officer. Edema de sham watchma empun and din edonimian for Ibrahim Isaac and our training. Can a man way Yamani Boni, Barbara Crantain and a different asante mantenem ebesom yen. Bebe yadre yana ya homra na yenkofa agropamaso nsem emesom no fa se Bismarck man busy. Edusi atenase. Te sia de enwom na daso a emrane a wogi ne fia ne fans a wogi no. Enya sim kuma dwumode yaduru so ne yefra ne sen. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. Ejawo dead down. Yankwa hwe se enenso ye wofa otumi kwa agropamaso no otumi spring up na oto atena na wofa enenso market zen. Mon spring it off. Now if mon samra back. As I said, you madin kunim. Born okra my head. My shall go. Muka shall go. The problem is that I think the referee is for them. The referee is for them. I remember I scored a goal. And after jubilating, they cancelled the goal. Why? Because it's for them. It's for them. 2 goals I would have scored. I was heading to the post. The post saw me. Penisi ajabo for na ho apaso e wo fa se Bismarck man do say man busy papa bi watena se o wo mrane keke wo fa say o ye dene sene bodammo agudi emu sensem o bo adwuma mapa e kwa ne nche na ne dua yi ensma wo do wadi ahim e wa agudi emu sensem no o fa ne nyina mesom ya Bismarck man busy champion me wo fa na to say nyame adum ho den de afro for champion so over heavy me modu o modu pa na bom na ni mom na ne de bom pa because o fa fide bia mesom no wa mom na ne hwe ya o ba bere afi bi esayo urade nyakofo hey watamfo yi wa ma mi o me dopo watamfo de wahye mensa se menyo ho adwuma na me nu ho agrokra se unya bonifa firi akoma sa o se mpa ya me asafodie ni mebo ama no madamfo ba ko owo shaman ne din de Jacqueline Asante waka kire me se me consider ndie bia meye wo saa na ente sa pank adwuma medi wo no na baby Jacqueline mo bia nyame hira but eno kra no eye de ampanifo se bobi jaja kwa nya no kwa so we wo buo ni ani die ma Jacqueline na enkomo na oni wadi wa kire se wutimi ti wa sopam what does enya se wutieti nipa no sa ofitela monne de fiba mo ye de onim de mbetumi ahia wa kwa ana meka no Matias ezigi mo ye no Matias Jacqueline we da fo ni to Jacqueline Matias wa hwa wo fa metie ni kakra na ensam ho ho agudi mu sensem no dodo na wa o man mu na mo no ne ene abibirem ba bia ye be fa nwumre we ensem brane nsensem no doso brane ntia se mija na kajagum na ye wi a be preprechi se na ye Friday ntia na ye de be din sem hu okase bo na chianse akofie ma minya mu na kajagum right abusia nyime mo adwomo akwa ba kwanso nkoso kramra dia 106.9 mega so emraso yara agude mu nsam no abesum nyu anwumra no nsa kase so asusua what champion nyina wo ye wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ka sanso a ana baba so na baba ya bribia me di no nkomo no ho fa bruta we no Adjoa Agyei Sikapa we ye sono pa tuntum se ade kan so yo enti amante anase we no opani a ye friend se we no wo fa Nhyiraba Sammy bi
ena Adjoa Agyei Sikapa oma jeme omo de ade kan se nweno nsia no enso asomo kasavidi kase so emraso man bi se bisima kadu se mi sma leziemiem me de agudie mu nsam no ebe somo champion Kofi Taylor image saudo ni video saudo ansa so e wo social media platforms saudo ni nyina so abrante yana odi sa adwuma no enso de ma aseda piesie enkoma Lumba super omo na abre no abren bia transi say dia wo mutimi efa adwuma de no ka sanso a ana manya ne tie se ne ade kan se flame condoms omo so e kan hu bia nei yesinkunya ye de agudie mu nsam no ebro Mr. Kwame Afuma therefore boampom sendi she sanso a ana Jesse Michael awuni odi sika abrante kene tata ana fi obroma the fanti Englishman na nyuma nyina ta chire ana ye de agudie mu nsam no ebro ye sha ase dia na ye sha ase afifie mpa atwa Nyankopon ya adoma weekend we Nyankopon ya adoma da ochina me pacho we no Access Bank Division 1 game Saudi opina tojwa na ye sha ase mfan free zone 1A say na community we no Tamale City on betrefie nomini TF Exponential bo sanso na Sankara Nationals enso ne Borga Stars be na Sunday so no games audio pina ho we no wa power one Northern City sanso na Yape FC enso ne Real Tamale United and we no games audio over the weekend tojwa enso Access Bank Division 1A yeden komodo do na so so na kopiem enso e was 1B saying na komante Saturday nyame adoma da ochina ye be game ba kwa fi we ne ya breku Arsenal wo betrefie Golden City Park no ni KAC Academy enso abona Sunday no ye be matches audio pina fi DBB United so no any Lagos Cities bebo sanso na Mighty Royals and Doma Unity bebo sanso ana Techiman Liberty Youth and VC Warriors bebo way enso ni matches out over the weekend tojwa enso e was 1B Access Bank Division 1 and who come on ana edi ojumadi enso enko enso zone 2 dia say na commentator Saturday ye be 2 games afi new edi bia say e be trefio na ne Park Academy abo sanso ana Ebony FC nso no and UCC Youngsters na Sunday no ye yi games out do pina fi soccer intellectuals be trefie na wa to inside afre Park FC Sansua ana Ebusua Drop so na any King Faisa bebo na Future Stars so na any club your friends 11 we no Elmina Shark ana fe Kwampo second 11 Wise any Sopon Fidelity na Fempo no Seshi All Stars so no any FC Ashanti Gold over na Sanda we no Mandi a big game ba kunso fi Police Nationals and Sky FC so abo we so games out over the weekend be tojwa and so Access Bank Division 1 zone 2 no yeden komodo do na so somo yenko piema zone 3 diam patcho na big game ba ko enso tojwa me patcho we na Athram Divisa any Home Stars any ifri ho game no so and draw no enso enkoma ifri ba na Hakla FC enso no Kwa United bebo Nyankopon adoma china na fe component na God FC enso ni Interlight bebo Sempefi enso ni Great Olympics bebo Sansua ana Kala enso no any FC nani bebo na Sunday ya game Saudi opina fi Wafa Sporting Club any go we no Golden Warriors na fe component Port City enso ni Great Ambition abana fe component True Democracy and Golden Cake enti when so matches outdoor over the weekend tojwa enso Access Bank Division 1 zone 3 yeden komodo na so asomo ewo dwumadi enso yemfi Access Bank Division 1 games ni mu na yemfa komodo na so somo ewo dwumadi enso me patcho pania ye friends honorable Kofi Idi Adams me no kase no wono ana Minister for Sports and Recreation wadin komo wasi Nyankopon ya adoma Blasters of Ghana World Cup tojwa no ye hwe ni mu sempo no ye unza already ye ne oman bi te say Germany sanso na Austria and African pon Mexico abeka opani amidi no nkoma honorable Kofi Idi Adams so say wo mo hwe ni mu say oman friends say Wales Wamade omoso ebeka Blasters of Ghana omo ade kan say we no omo hu siesie game ana say omo hu siesie akansia womo bebo proud to World Cup ni yentie sene opani no edi ni nkoma be available all 3 nights official media partner Yeguswa yadin komono dodo na enso asumo dwumadi enso ya penene yansa soso a ye be piepia ni nyina na ese bibibia konkan yefi o wapani friendly matches. Right, Yeguswa ya penene yansa soso yadin komono dodo na so besomo ewo dwumadi enso na bibibia konkan yanto aso wapani we yanso edin komo ahead of game medical catcher say any Mexico bebo na wasi we no preparation pa and also ebetimi aboa the senior soccer team the Blasters of Ghana entientie senior openina ye friend honorable Kofi Idi Adams Minister for Sports and Recreation and so ready for Mexico and Blasters game no. This will finance the friendly matches. We have planned to have 4
of such matches. In March, we will have 2. On the 27th, we'll be playing Austria, and on the 30th, we'll play Germany. We are in negotiations with Wales to also play against their national team, and then we will have another one against Mexico. Heti we yen komo pani e friend so no abu Kofi Adam senso di ahead of Gadia can say gamer me patcho Ghana na sempo no FNI ministry na so hyehyɛ enso eri kwehia o man e friend say was yentie senia wosifa kafa Mexico game ne so. The Mexico game will not be played by fully active players. We want to use the Mexico one to try some other players that will not have the opportunity to play in the competitive friendlies that FIFA used to rank teams. We want to give them opportunity for them also to play during the Mexico one. Heti we yen komo pani e friends honorable Kofi Adams Minister for Sports and Recreation so di yede ni nyina so asuma odwumadi ensu na me no kase no wedding komo kakra enso fa budget nsensema me pacho yede ko World Cup na before say yede budget nsensema ne beba no wonim say na me no kase yatimi pani no enso atimi apa 5-member committee we no a Black Stars Management Committee pani a ye friends Mr. Randiabe Sanso na Mr. Seven Apia and afa kwampo Mr. Moses Ama and afa company a friend say we no Richard Nsenchire and afa Samuel Abuabri and panifo we yana me no kase no emprempem omeya Black Stars Management Committee now reporter me gada no mei and say opani na friend say minister for anase we no e ya honorable Kofi Adams say $310,000 and panifo we omonkwache enti obia and so ebenya $62,000 we no sika bia ye dey mo proud to World Cup a year kono and also yankoma akre free ministry na so eba ye dey nyina so esumo na me no ka say no me pato say mpanifo so propose budget a Ghana Blasters that they call World Cup no and also enkomo ewa ye dey nyina so ema ewo dwumadi enso total no $13,776,965 inti sika ye dey call World Cup ni Entika Kofi yes champion Kofi Taylor baby bia fa na say yes etu join show no live on Facebook a breakdown or nyankopon aduma da ochina ye tena say extensively our dear power sport show ne so a ye the breakdown nyina enso ebema odwumadi enso na bibi bia kwanka openina ye friend say Mr. Georgia Fee or your former vice president enso the Ghana Football Association reporter na me gather and say speculation do na so na from sempo no Kumasi Asante Kotoko IMC no come here say season we ba we ya opem so asante man won asante hene nana o say tutu enso be deserve ade e kan say we no I'm see no reporter me gada ne say opani we ana na ni din enso e make wave spa sample no betimi e de see odwumadi no enso de ma opani we nana wakwadi nkomo wasi Kumasi Asante Kotoko campo bia so contact no sample no wa fa no adwuma na sample no de adwuma no enso e hye ne nsase o mehwe club no enso nsense me no e ya nkomo opani e friend say Mr. Georgia Fee enso akodi ye de nyina so esumo na onim said na watwe ye Ghana Premier League no ye de hyehyɛ so we no e week 24 and a big game back to Adjoa at the time 11 wonders fie e was Swedro Sports Stadium e ma Nations FC to omo e kobo mekane poli mienu ma ntimi ante akwada ye friend say Joseph Fa and the share first goal no e de ma Nations and Abrantia ye friend say Emmanuel ano enso etimi enya second goal no e de ma Nations FC ntimi no kasa ide and a big game back to Adjoa 11 wonders fie ma Nations e ko twi form so e kam mienu ma ntimi ante on this note ye be dan ho aba sima yeba fly number deal 1069 de konko fun cruise. Yeah.
busia egusua sinkonya so kan ketesi Lumba nsupa ana fe kompono flame kono madama wamo so ya so mo de twa so for na ka empono ya konko phone cross amana ne nkomo no ya the latest exclusive ni nyina so e de ma djuma di kese su na onsa so asoso na bibibia konkan kan na hye ne so se wo join ni show no live on Facebook a capital D capital 106.9 na se images audio videos audio ni nyina no wonsa so na bibibia konkan na ya hye ase a me patwa no paya UEFA Champions League round of 16 draw ni toja when unim say a road to ade kan say Hungary Budapest ana final game no so ebe toja na round of 16 no me patwa no pa 11 am 24 and so ade draw ni toja say ana community Paris Saint-Germain and the club offense Chelsea ni share Sancho na Real Madrid and Manchester City na Newcastle so no and Barca Bodo Glimt and the club offense Sporting CP and for company Galatasaray and so any Liverpool na Atlanta so no Asia club offense Bayern Munich and Atletico Madrid and so Asia Tottenham Hotspur Leverkusen and so Asia Arsenal Timinu Kasai dia Champions League round of 16 no me patro draw ni to just say and on committee adini yanso so e wo dwumadi yanso na onim se me patro Europa League no so no draw ni nso timi enya baso na kopiem dia say na draw ni committee from Vals no and the club offense Braga bebo na 99 course and so any Real Betis bebo Sancho na gang and the Freiburg na Celta Vigo and the Olympic no Sancho and a club offense Stuttgart and so any Porto bebo na Nottingham Forest no and the Midtjylland and kwa aweno e club offense Bologna and the AS Roma Sancho na Lille Metropole and so any ade kan say Aston Villa Timino Caseno we yan so ne dread to twa and on pa 11 and so e wa ade kan say Europa League na so ye yade komodo do na so so mo e wo dwumadi so na after say draw ni to twa me patro club offense Atletico Madrid and so share Tottenham Hotspur Penina ye fan say we no e Diego Simeone head coach and so the club offense Atletico Madrid 24 and I say when Sancho fon so twi be no ana omubusan say draw na nya to twa we share Tottenham Hotspur say kra ana otimi ana sempo no betimi aka and so for sign counter na sempo no fixture and so atimi to twa Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur komo no monfan 20 ni nyina say nyame ya doma e da o kina oni Real Oviedo and so La Liga game entiano ana oju nti me pa twen koma opani face Diego Simeone di ya no when e di nyina so sumo si otade e kan say Tottenham Hotspur game no enyandu sunti yamfan 20 na fe kwampo no wono wantimi concentrate ya Real Oviedo e kwen obefa so nyame ya doma kina wono so betimi ase club ye friend say Real Oviedo no so eyankoma akefi oba ye di nyina so ema o dwumadi sinani makwada ye friend say Estival William akwada we di ni juma and so dem international DJ Afiba team no win himself after say draw ni toja ana okọ ni Facebook handle no okotwa welcome Paris Saint-Germain ni nyina say Chelsea ni Paris Saint-Germain and so na Asia akwada we wasi won ma Paris Saint-Germain for na kwaba esan say de omo ya omo and so USA obekai during that time and patro we no FIFA Club World Cup ni toja Chelsea so che Paris Saint-Germain bo ma kan poly miansa o man timi atata akwada na ye friend say Estival William ana ono so de san komo we and so be de nya so ma e wo dwumadi nsina bibibia kwanka na penina je friend say Luis Enrique and so ye Paris Saint-Germain head coach Bopino ebusan say muni Chelsea na kobo game no me patro ye nyansha se ne mom hu ne say draw na todwa say isa encounter na simple no fixture no wo fa ne say waso no ni team my friend say Paris Saint-Germain o ma ye ready and so e twen team bia enti na Chelsea o ma de o ma na simple no ma be shi o no wase nya de nwanwa bia na sa de a eye huhu bia we na eye kamba na simple de kan say we no eye revenge enti no so eye nkomo penny friend say Luis Enrique me patro ye Paris Saint-Germain head coach no wonu so akwadi ade nya so so mo e wo dwumadi nsina reporter megada and so free Bodo Glimt as we and he says say omo head coach no so akwa employee soldier man we military man pa wase unim say Norwegian club we say omo ball league bia na sempo no omo kwa into any big fixture bia big game bia ubon say na pressure and so e wo team na ne so enam so be na head coach no and so team I employing we no an old time friend one we military man e wo Norway krom wo one so atimi employing so o ma join team ni team no ka say there opani we na we ade kan say Bodo Glimt woman so psychologists and team psychologists no where military man to join show on live on Facebook send here what she shan ho amasa one so she open way ana me patcho oye the brain behind that at the time of Bodo Glimt SWH club your friends Atletico Madrid Asian Manchester City woman shan international Milano playoff no omo bom home and away tini nyina e your penny way amidi no come military man ya me patcho champion Kofi Telan so edina to Facebook page no so no what penny way ana brain
behind and team my friends say we no Bodo Glimt adia kan say we no one success so UEFA Champions League na say yɛde nkɔmɔ dodo na so somo ɛwɔ dwumadi nsina club your friends say we no RCD Mallorca reporter megada and it says say almost timi asakom ko na kɔmɔ mete and I say reporter megada nwumai and it so pani friends Martin Dimichalis one on mpanifo timi de adwuma no so ahye ne nsa say onhwe kyire na mpo no at the end of the season no one nso mboa adia kan say we no RCD Mallorca and also nkɔmɔ akefu aba yɛde nyina so somo dwumadi so emene ko na so yɛfa last story so esan say champion na say we no international DJ Fiba nya tenase na ya sorry so no opanina your friends Heinz Data Flick where your head coach and so the man Barca Obeka is a Copa del Rey semi-final game first leg ni toja and so Wanda Metropolitano Atletico Madrid and so Barca Boma kan Poli and 9 na yebuso anyway say next week say return leg ni toja and so Spotify Camp Nou remontada no adia kan say come back na be adwuma wapani say Barca there at Barcelona nothing is impossible was here bad in there now so 4-0 yeah she Atletico Madrid was here possible until yeah she mu nyame adwuma sa adia kan say next week Thursday yabehwe dia sa game no so ebetimi atodwa eno enso enkoma akrefi oba yedi nyina somo enkoma de nkadodo na wa nanso emre ne kopanya nkopon adoma do chena yetena si DLFM Sports 9 yedi extensive version no enso ebe brasida PSA enkoma Lumba super sanso na flame condom se omoso masen yedi agudie mu nsam no enso ebre edi no ade besima kadu sai ubetimi afreme mambi se me sorry su no memfa nchie mu aden enkoma Samje Bakery Mama Julie and then baby girl seen na Samson and Mr. Ohene Afo and you may mamen chow na fe kwampono Machia Oscar Motos 1313 me free up Mr. Oscar Mr. Oscar me sorry peno me chow intino mamen chow na ese bibia nya kan nti offer me the west na weekend no say a long weekend yeah sure nti o say me kwa boa me pa nti adaje ni pusu nti me do wusi no me sorry so fast pa I want to me nkwasa bibi o wana nti wa we sports no de ba tena se Akaden. Opese o host dwumadi na na. Da bi se. Enti me say bibi wo ho ntitena se. Se opese o konzo metumi agya wa akọ na mo ma yede a betumi ato nkrama ofie. O de na mami nti wa ya say anu ye bi wa na ma yi me. I think say that will be better. Gani party ye wi ya. Ya nchiremu bi wa ya say me chiremu yi a. Ade o di boni bi ana. Da bi se de o kan so betumi. Me say. E bi ankra ni bi wa anya ni ye. Mi menya ni ye. Menya ni ye pa. Hwɛ nkra bɛ na me yɛsene me awɔ fa me nya ne ye bibia ne wa yɛ nkra be me nya de pepepe de ama wo what you say benya bibia fine bibia pebia na ɛna yɛ Friday me boa sɛ na yɛ Friday enti afi ba ma me twa we na me nya wo na bo adwuma na me nya kenka messages kakra na aba no wo ye wi a na me nya wo na afi no yɛ nya 102 enti we no me wa fa se Mohammed Prince de ba no wo say good evening Nhyiraba Kwadwo Sammy be news no. It is brazen here inside Gomwa Kokofu. His Excellency John Dramani Mahama. In fact, why are there pa wakasa no so na de ba ni muda opa. Wo de ni da so ama Ghana for. Me da se Sansa Richard Avedi aba no so ma Adjoa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ene Adjoa Agyei Sikapa kase bo ni mo de sa no manam enam DJ Ghana man fidie ni so na oda ya se pana adwumade ayebo e de so Ghana de hye na DLFM next e wo Botry station. Ena oti adwumade di frɛ so mai ona po adwumade a yabɔ ne de in fact bibia de din me wa fa se dola ya jewe Agyei edibia ba na o se Nhyiraba Kwadwo Sammy bi news na ye super fantastic brutal na here live edi free Christian Village achem water na dola ya jewe Agyei san de aba na o se Ghana be ye bio na me wa fa se master plan junior kentampo de aba na o se this is not the true state of the nation address. President Mahama should please go back and get his facts right and present another state of the nations next week. The cocoa farmers are still crying, getting honorable Chris and Chris na Lord incoming MPP National Youth Organizer. Now, what for say comfort Matty the Abano say good evening. What for Sammy B and Adjoa Agyei Sikapa. In fact, kasi abone more de son man na more de my pa na niaje papa pen him. Or sent young comma DJ Ziggy or share life. Edi free spintes Coca-Cola. Mate na me wa fa se Barbara Quantin or so my Adjoa Nhyiraba ne Adjoa Agyei Sikapa share life edi free Judgment Day Junction inside Apatrapa. Ne be na unkwagina Atemuda Junction. Unkwagina was saying na hina nka begina. Oho sadia wa ya brabo na Atemuda Junction na begina. Bismarck kasi ebo chi nsem hunu ye sore sabra na so ane sa ohun. Enti ebekọ wo bi abechia na na.
O ma chewie Sam Jebe. Wonchi obia. Manchi abi. Enkyere a na you e demfa so ma nipa. Enti ka wuchi a beboa. Anaska mboa. Me ye misa Bismarck. Se ena ye Friday on. Me wafa ena ye da ben. Today be Friday mini ano. Braima ngene Friday braima. Moko nga mini yawuno. Braima ngene Friday braima. Inga kese Monday. Mutumo be Sunday. Kese Friday. Papa be Sunday. Kese Wednesday. Papa be Sunday. Sika ena ba yiro. Ena da ben. Ele fiada. Mame nkwa hwe minim amehwe ha se nhwe ade minim pese mehwe se ena ye fra o ena da ben. It's Friday. Na edu fiada Ghana aya na etisen. Enebe I swear. Enebe I swear. Enebe. Enti omosi Ghana de se edu Friday dia dwumade ni nyina na ne pra prechire ne kurembe yedwe na yemi se obroni fita se obroni yi na won so hwehwe mu no na ne hu ni sen na da ban. Ladies and gentlemen, the weekend. Broni na je atum se na ye weekends dia na se ba pra prechire me wo fa se fo edu fiada ye tufo Friday dem pa na tu ka fa mu say o si entufu absolutely entufu Friday enti Friday there srawo entu ni pa for Friday yeah sure kasa ubakasa gukwa srawo adu ni ka fa wadi no entu ni pa be for Friday fiada nya dia entu ni pa for enti Bismarck what ye sika so what ye Mete pa o se edu Friday ye nya den entufu enti wo dia ne say kakra wadi no bo ho ban na fasie ya me ya adoma mandi anopa tututu frɛ na ne ye nkasa na paase e betie wa futuo ne de empa o emfan ha ho nse wo mre kra ha wo mre na ye nyintum o hwɛ enti na wo fa me de bia me kan sika sa wo kai akwa we Shegelege yes wo nickname no Shegelege ya nware me ye bia no wadi me ka Shegelege awonye so no Shegelege ya nware me ye bia no wadi na mra ne no umra ne asai bidi agoro basa aya unhwe TV so aya munhwe TV so na de edu Friday a ye di agoro pa sika se ye no kre eno ano no enti ene ye hwe ne mu se Friday ne be kwesen ne ni nkomo sene dia wo honum bia wo se etimika and Sunday yakọ next week mo because ntimi fa this week asem enko next week enti say fa Bismarck hu say fa yen ka ne ne ya say ai ara sika wati bibia na ese wati bibi say ndi boni na na ndi boni am si da nti bibi say fa Bismarck hu no ana em na bia na pa wada so no yenka so no kra yenka enti die enti na I say obi se bisa questions say no we no nka hia fiba wa ona maka kire mo se mo wofa mani chini mia nyina ofia ha bibia ne wa hinta wofa ompa ho ntoma kofituo yi onim nkomo ayedi enka ye kan san ke na wofa obi sa Bismarck asema kon bisa no Bismarck bezem bisa se wa wale ni adwuma ni na ape wawari ni adwuma relationship ni adwuma na uni adwuma be da ware ze ana ko ware na ni adwuma be da hwe oba o se da Kofi Dabi na ma me ye wa no tu bi wa hantimentie ye o se da ye Bismarck ni relationship ni adwuma yi oni ba ko ade wati bibi ze de ma ware ni madwuma atunsani ni ana online Ansana Nhyiraba be kasa ma ye mi za de say is your relationship is our relationship man me private life mintimin disclose and won't mean disclose wa ha into relationship what's na udwa na relationship you me ya kan you say we any relationship me say na ya da ben openi ya ka kire say na ye ntufo enti die enti na bisa ho nsemi ye ntufo no o the next question anything aside relationship bia me ya no enya na ba kire de ye misa o openi unya kwagina temufu anim ne ye bisa Nabi utmi for ampe entu se de open my me for die ne say ne sa questions baby me dey ne say Ansana Nhyiraba be kasa no relationship ni adwuma ni na open me ntisa question as next one
Yiba meet me nyano. Se wo Enti yiba. There's a crowd here. Bismarck answer question. Enti onye ne ope. Ye bisa we say. Onye ne ope. Efa wasetenam a relationship. Ye ka say relationship we bia we ye be ma e dia be ware. E bia me ka say bia wo no wo nkanche me bia wa na ni tu ana ma kakra se bia me bo blada achen ko be bia ku ana ma wade. Eno ene wadwuma. Emu ba ko ye pese ye tie bisa sa ne say. Ye ba be ya katia be su abla bo so. Ba ye ba asewo wa be ka no. Ye be say ba ko. Ye be ne akate e be su abla bo so ye be say one. Enti you ba ku frim. The Pharisee for men Messiah ni me. Wabusiafo aton wa ma me. Say me nu enti no. Mesi me obi a say me sawa openi. Minya ohwe. Nyankopon di fo mba fia omo tuma omo nka bi ma. Nyankopon ya adom etena. Eye me nde twa mu yi. Wo wafa metimba bi nka hwe. Me 1 week. Mete ho ade mekɔte amasum ni say yes wa betena radio yi so. Aka kire wi asa mansan nyina say wo wafa me. Say Ghana man panim pod ne baba brem say me wade na. Men wa no because my adwen say men wade. Emfa to na na me ye. Segelege la. Na me na de ma ye mfa to. My customer si so say bia say na ti o. Me de emfa to. Etu nu asisi a no relationship. Sisi an wo hyebra be kita me nsem. Ene sen. Efa wa wade e na adwuma. You want na ye hu de be ye. Ana me say. Ewi ase no ye be ma. Uni adwuma ntimi nware. Enti Why adwuma. Ana ware nso ye ade bia. E dia ese nipa ye. Asa okasa no sisu. Asa duru ho na asa wo ho po. Me wo po ye. Ma relax pa na me ka. Me wo po ye. Openi ye fa ye hu ni mobo. Unu ya be duru fie na. Efie nyo. Unu ya be duru fie na ya ko bu ni fo anu. Efie nyo openi. O ti ya ni hu bi fire. Say na di your man no test me no say Nhyiraba. Me tie dwuma die na me offer say Bismarck die me srew. Say de ni fiefo de abroad ye no hu adwuma ma pa na na so den. O man na test me say apa me fama wo. O say wo hwe wo live on Facebook na fifre free wo. Onim say o man so yi air condition we the see high say we 3.0 hot power. And what ten see high ye bia ni na e da system. Say wo hu tin fifre. E fresh blood. I want say me ye fresh blood. E was said the attempt. That's all for me moja wu. Me moja wu mu na wu. Me moja adanya say ya ko fa phone na me frɛ wo. My on fire. Bismarck. Yes, o kira ye moja wu ye mu na wu. Wu kita moja mono. Ye moja da. Hey, openi sana na ye ka. I'm the blog na gu ye moja. You see wonim. Say say ma cha wa twere no. Maka cho say wo buku next man. Ana me say ma throwing down no. They say me a boxer, ma give you up. Adubrel, dia me kenyina ma no kokko. Opeja won sa o. Yes, there be my enwie ne be say ye wi. And ye wi na de na next month de nka ye fan chef fridge. No, ye ntwa to okra. And ye last one. Ye pa preach de ne. Dem makan kra ye okay. Ye apeni a start. Baby amudi madunu kra ye. Rade ya gobon. Hey. Na wo wofa. Na wato boa boss na task. Openi. Ade a metumi aye wo no ho. Na me wofa se owo shaman on Christian village. Jack na Sante say ohwe anim sa na no ho ye ne mobo efiri say onim sa de jima metumi de adi wo no ya we. Ade nso e konframa mu. Wo say enti koma e din na. Ese asema ye kan anim say e kwan ho ne ye gina. Enema bi wo aye private life. Ene ye de hia. Kukuom asema bia. Achiro okra betime busa me. Mete fia ena mekwaka ha sofo ko ho nsem. Ena mo chi me besi ha. Me ka asema me kan yi mo se ma ka na public. Ena mo de mo besi anim ha na mo de yiwan si metire ho apaso kafe edwiri metire ho nyina esan bo hwan na beto twede ka ne esa wa ha fia ma ye ntia o ma lon ye ko ani Omarion, you are live on radio. Omarion. You say oyi asem. Say oyi ru ofie. Say who relationship. Father ne be microphone. Who relationship mu. Wa wadenya so wa relationship mu sa keke. We walofo. O sheka. Okay. Enti obi busa say who relationship na wa ware a utimi si ubo ka say me DJ Omarion ma ware. No kure eno ano no. Ye wie. Na
Na Omari. DJ. Wonim Bismarck adu say wonim ne kakra. Man busy wonim ne kakra. Kakra. Na ohwe na adwuma ne aware sem ohwe de hi na ni beje ho pa. Because your person ye ne ho adwuma nimre ni ye yi ba ko asɛ ho ama no nti no. Tusu ba ko ma no. Ene ne relationship no ye person ye de akatisi ba akoso nti emu de hi na person ye nya ye mfa ama no. Hey say. Adwuma ne ye on. Ye nsen relationship no ma no. Say wo se wa kwatena wo yire hu ofie nya sa na. Any fan you. Ni ba ye. Any problem. What's it like? Na edwuma na disikapa na usika ni hu a relationship better yi. Na so no odwene kwanya nsem o. Isaac na edwene woda che se ba ye bi kura na ebi ana enu hu na oba no kura jao. Enti ebi ene no se ye sai wawade ne ma wo na se ba se usika sem ye kura benya fofo. Ba me boy o kan sa asem we pe u bedu fie na me no waja yo. Na say Bismarck won mpona te so na ni da ho. O se na ni da ko because o de adwuma se na mpona no. Wadwuma hu nya so. Me can she. We say me answer question you. There is a what catch na ye say adwuma na woda aten. David na chese obi wo ho relationship ne wo ho we aso osuro me can me see me private o ma retimi asini bo aka say o so wa ye fancy kofi ya magic David ya Adjoa mayima firim ye ba be so tam ko na afi ba betena se boy dade nyom na ne kwase me wo mu ni say esika mayemienu yenyin Bismarck mfirim ai DJ Omar na kan ya sesem bi of course na asem na o kan no ayempia ma wofa ti se me say adwuma ya ade ayemfa ni agro enti one de ohuni sa Bismarck yi oye na adwen so oba akodo obi na odena adwuma beto chacha ne daachen betumi akaka senseme na ono akwatena ne de hu ofie na nani agya ne hoye ne hye na batwusu no yonkwa wade say yemfa jantumi na Bismarck o ka ho sen oh me de about relationship radio so a private life opening mani bua the private listen chain ya say ade mienu enyan den the Bismarck we kan den na aka fa ho enye private asem the ana make say be ma krampo no say wadwuma nkoso a ena ma kan no enti sika kakra odo kakra ba sika ni the ade adi kan ananya sa but sa question we ni de me yi anu kra enye nne me be de ba me fa ni say sika no ene relationship no eye dan ya sika ma relationship ni ho ananya sa na person woka ananya sa oh yo o hwe ne dimi na no kra wo Facebook ra tumi say asem na twetwe ne bopa minya wo ne ko asem de ha me nti minya wo etiefo amutie esremo ye nkoma ye di no ye besre enya sa na tie na ye di nkomo na wahu me wo fa asi no enema bi kwaso a esem wo fa na betimi aka na sese no wabuku next month dabi na ne kra de prapra chire na we ene de kakra bi ne ya dadi na nyame ya adom a wo nyame ya adom na se nyankopon anye ye nkwan famfiri nsem kofi se dan na edu Monday na wofa metum betena fidie yi so a ensem wo ho nsem wo ho pa se on the 6th March na ye bekọ Krumpap na wotema diabu boba openi ai vrade nyankopon na no gra me ze Krumpap mi nkobi amanfo akwache dan na wotema da to ho fa ya adina come from am dia can you anya wo asem no kan don't can you come from am amanfo ajeje dan ye ni production room ya ye di komo me bo within ya wo there never bo within ara okay you go Krumpap me ni we bia ho sa 6 months woni there woni agenda me ni asema ye kan ye mo bia di yes on the 6th of March ye ko Krumpap e ho be ye de amanfo de kan buku dan bra kofi wa buku dan ato ho ama yen say yamra na ye magi ani na me Krumpap wo be ko bia na wo nko asembisa ko nu ni amegine mu minya decide but akwanya ba se kwa obeko ana me minya decide me bisa say akwanya ba wo unless me check me calendar e bia minya busy say bibia nko ba da de na there holiday kofi time ko pa yemfa ni si ye da asenya me nhira wate sisi a wetumi akọ but kwa wo kwei efie nya o kofi fie nya ba akokra
Dimachine kwa bele kuma. Me fa go fia. Efia nye ene Ghana tiefo kasebo no ye gina kasebo chinsem hunu so enam se na Friday ti no na ye de asie we be issue disclaimer e de ma Bismarck if you say by your best remon fan chan yenko ma ye de ni nyina no e for entertainment purposes enya ade a ye bibi say personal no koma ye de ni nyina just for entertainment purposes Bismarck onya hwede ye nyina no ye kasebo chinsem hunu e de gigimani ofia ante ni nyina no e ka ho na ma agro no ye de ntimu fan chan aha obi a why you say Bismarck ye stubborn guy I want sa ahwe bia na twade ahye ntomam etena okopam go fase ya no ofie be ha dwen enti mami issue disclaimer ofie se be ya go fase fifiri enkofi ni sa boa pɔtwere nem kase abo no ye di se abunukom se pon emu semufo no ya mes me berantwi saa so na go fase champion tailor de ekopiem wo Facebook DJ Zigibi echinchim kasafiri ni fruma Adjoa Agyei Sikapa se ye be kwa no ye mma kyere sem titire eto kase bonu mu no ye mfa mu kyere mu kakra pa preche ne ye so am Ghana man penny John Dramani mama na kopie mu e wo man Ghana match bedwam e kasa the for the state of the nation's address to just say Ghana kokua foi nyakopa ya dom koko no oto ebo no wateso nanso nyabo apayo bibia beto di mamo ho atimi atomo Ghana man penny John Dramani Mahama akamfo IGP Christian Tata Yohonu so wabɔ ne ho modern so betimi acha akonfo a ɛwɔ man mu. O my Ghana match bedwam Ghana man penny kwagina mu kasa the for the state of the nation address and nsɛm ho no o sade today kyerɛ mi so odi ya part sɛ ne o ma Ghana obi bɛkɔ ayere sabe no bɛkɔ yɛ simpani ho nti onko fie nkɔ wo kyerɛ mu no ɛbɛyɛ twem kabea yɛkɔ ne mu yi. Dom kuma momra shebedwem ekasa ye echemu se omampani Mahama ebetena konya ne so no afie ba kunye na emom asakasa na do so na monti owo so omutu no enya ade a omutu ye de ne kire mu wa shaman le bando ne patem anya sem kuma akwafutechu amu ekotutu ade hia wonom eyusu nsu omo water meters na omo dro ben ma ne nyina akwa amekasa ade hia yi wonom asom omaso aye hia omani aye omutototo sa ye sade ye ne kire mu wa sentimentem kopiem wa hinahina abai na musini de made hia wonom wa atwemampo ne onim nyamfo Ibrahim Isaac atumi abom sese adwumadi akwaso akrodua no emu ate wansere nsam no pere na ka de basomba numre yi sa numra no nsia kase bo edi amagye so ya wofa osi ade de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahotedin ene watafiri jamene Adjoa Agyei Sikapa ye kwedi international DJ afiba betenase no de nwompa daddy Lumba nwomo no from A to Z radio yi so 24/7 abaya de pa Adjoa Agyei Sikapa se nyum we o de manado fu nyina ye mamu nyina monitor a ade hye DLFM 106.9